Kaido kaham. Obon isla sikangdrobo sengtamono seranglaikangke wisdom genang koroksa leader bake lead klai. Wisdom krei koroksa leader bake lead klai. Aina ble. Angke amsuk mejoro paisok paikya seranglaite koi satok jangmani simisi anglai mani. Wisdom ni pore faith ake poito a poito ni pore a poito ni logi je samung nangmani a samung bahake use khainai samung bahake khlainai tao khlaina rokmani yagulo wisdom bahake apply khainai tao wisdom gonang jaga sok paikya okay aboso tabo tam sauka jagao sanphano manya ni sau busigona ble kengma jorao bebak thikmani yagulo bo tamui thangpi kaisi kebeng mung phai sokpaio a bahai kebeng mung rongkangke oje thasingo koyekjon khugo khnama hainta sangsaro tongma ba nai khojebe khuk bar bujira naikya no gari kaisa paina musungma tongo okay naidi asuk interesting ke sawa jago bo mane je seijago verse hingkangke busuk 2 ni odek go tei 3 o 2 ni odek nang pori tongo you don't have what you want because you don't ask God for it pula tamsa nindo krei tang ingi tong ke nang kai tang so sanya ke pormanane borok tang obab because kai ton ni thani o sanya hai ke ba kai ton thani khatung ya abon bagis borok maya ni sau tabo doa ko san yan bagis maya ngi tong khatung yang bagis maya ngi tong ko ba khatung siwana san siwana ni sana thangmala tamung kha even when you ask you don't get it so salmala mas maya ungkha puila ka tamsa sandik sa sanya ka bormanani olo tam sauka nang sanpan nang maya ni sauka hain ble puila ka kering ma bo sida bokhor mi himjak kengma joro sengama borok malai ble bin nangman kokron bo sai khnaro momo nangi tongkha angke nang bo bono tamni sai kabonai ba kaitor sere naisa kaitor se khatung dei angke bo tamung nai kaitor sere naisa angke ba kaitor ni phasing bo khatung na chengo nai ke aba hai borok ni thani taba hai nai tam sapi next verse no sani pan tong ni nang kabui pan tong ni nang mukti khiklai kare sida khorok bomma kare nang yaskupan chungdi haipan nang maya ni sau nang rajaglak tangin kangke because your motives are all wrong ni sau bini musung mas mane mana musung mani aboni je motives abaso juda mani pai ar kaitoni mungkusu kasakri bo mani pai bini sakno tongthogrona ni sei okay ga abono no bujirna bage puilana barso tamsa tamo what is causing the quarrels and fight among you tamsa kokboro por di koroksa verse 1 norok walai suklai mane abo boran phai abo norok tong thok cha thok ke tong na musungma baise ayo kokona ble tamo walai suklai borni phai tini kaitor tongto teiba walai suklai tang sopanya klaiba nang poitos tong ke biang le walai suklai phangnai walai suklai phainya klaiba nang tini poito bai samung khlai tong wisdom tong haipan je walai mung nukjai thangna ble kengma jagawata ni nan than to nukjai ko tin jora abon nukjanan salai sekang tini senoro phurangi tong tangi nukjakman kaisan karon tamo tamni saro abo norok tong thok cha thok ke tong na musungma baise ayo tong thosa to tong na musuma baise phayo hallelujah nganai di norong nang sungsiwan direct bahai ojoi to saikana ka gari painang kaisa target nei mini musungmani kok
family rong tlange fellowship thanan ya kona nindo bahai ninle to tongko mungsasek khatung mani osung sarau kaisang ke engkha ama hai rok to tongko sari tamna tongsa ya karbai samung kanan simi jotono haleluya ekus kerke konfirm musung marong ke ba tongo tamsade oke oke chalo haleluya. Okay, don't they come from the evil desire at war within you. Okay. Nadi जों साइमानो नों से maybe सेलावै मानो आकाई मानो शयतान सब सेला जागिया अब आकाई जागिया ब जागा सेला जागिया न सप्रंनानि जागा सेला जागिया ब जागा आकाई जागिया okay daily bo basai tongmano bo pro sep mano honai nang se thona musung pan thuano bo thuya bo pro derang nang bo pro lama korono bo na singi tawo so kaisa simple kisi sa musung mani sik am musung ma baise sang tamungi man walayo bo thangi mano joddo bo thangi mano kaitor bo salai mano okay pura ligila kaisa tongkor thangi sogiri mani kaisa kisi sa musung ma haleluya am bangi musung ma hamya musung ma kaham but musung mani loge purpose tona nangnai ang gari panya musung bolte aboni purpose ang bike panya musung bolte aboni purpose ang auto panya musung aboni purpose ang nok tangna musung aboni purpose ang jaga panya musung aboni purpose kaise purpose tona nangnai nang setamo jaga paike aro ang swa counter salamnai na aro sita dolong na hari enjoyment kaisa bokor salamnai aba hayrok nin musung ma aro kaitolo tange logirnai ba ang jaga painai aro kaitoni hawo samung chungnai jar aba haike ang nogor tangnai ba kaisa jaga bai thai salamnai obviously kaito logirnai edemna nang musungo haipar nini nokhungni nini personal benefit ni bagai kaitor ba aro ke logirna musunga ge nini musungma tomungno 10 kani jaga painani phiaba 10 kani jaga o kaitor mung kusungnai ja samung khlainani खुशी खुशी kaitor non 10 kani jaga arrange khlairnai kundin nang maya singya ta boyer bo pori langkha busuk John chapter 15 verse 7 okay nang jisu ba yadiba nang bin kok khana jeng yadiba nin sanmale botang riang nai ba aro kok se promise rojak nang ang bai thamcha hangke ani kok nini bisungo hangke nini hini saw granted mane ruwano koyek din pore ama hin saya granted ni saw pore lak khorasa 15 ni verse 7 tamse ekta John chapter 15 verse 7 너랑 강바이 단석에 동태 피아니 꼬고 너랑 이기싱어 동태 너랑 무슨 맞더라 또 산디 하게 아버는 만나는 mana dah hingsa aro Bangla Bible English Bible to tong If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. it shall be done mane ara kobor tam rozang na janisa asa to sayang ya men ngang kab nini baganyo it will be granted okay nini baganyo abo nang sandi hallelujah okay thasingo prosto tam tomonor saidi makha muitur makho tamo ngana ko baget tongnai okay sabo ngana ko tongman ba je spiritually grow dongjak aja haya ke answer rerka answer no rina kere okay tam biang makhdar lakya saya to kriting tongo but normally klaisa kok boy bujana tamba sabo borole kaito gana ko tongman ba je borok phola ganang simiya pholawo torjak edemna
할렐루야. Hallelujah. 어디나 어킬니 패밀리 넣고 있다 꼭 사만이 또 세미 어킬 무지로 많고. 앙따북 마이사나이 허니. 마이사나 바게 풀려 ता 만나 나네 앙. प्लेट ना नांनाय बो प्लेट ना नांनाय जे प्लेट गोचों के सुजाक साफ सुथरा आ प्लेट नां नागलाग दा आरां माइ खुरनाय माइ सानाय सो आसे प्लेट गोबांबा तंफानो आ आंनामोन प्लेट आं ताङै नाखांके आबो गोचों स्राय स्राय सो साबो काइतर बाय गाना कुको तं फला गोनां सिमिया फलाव तरजाक फलाव तरजाक माने तामबा बसक जां जां गोसों बसक जां जां राइचस बसक तामनाय क्वालिफाइड बसक काइतरनि मकल मरकते खरिबले साबो काइतर बे क्लोज नgi tongman je गोचों रक जेमन आं माइजाना थांके प्लेट गोचों नो आं सस खायना माहाय इभेन बाइबल साजक दंगो नगर आंसानि प्लेट दंगो रोग फाइनि प्लेट दंगो ओके हानि प्लेट दंगो ओके बोफांनि प्लेट दंगो रांसाक फनङै तंथों आरो खिसे नांजांखौ लां आरो माइजा सानाबो आबोसले बोफांनि प्लेट गोसों मान चाखौब्ले so नों बुमु रांसाक दाङै तंगा तामुै तंगा doesn't matter okay नों ताबुक spiritually फलाव प्रा growth अंजाक आ category उदा बुसे amen a right relationship with God is essential to spiritual growth sabro right relationship tongman gangke jebro फलाव growth अंजाग्रो amen Amen. गतिने हेके कुथुमै बाइबल खुलगै सिरंलायमन मेन रिजन तामबा तेव फलाव ग्रोथ नंगानि तेव फलाव ग्रोथ नंगानि तेव फलाव ग्रोथ नंगानि हाके काइतर बां तेव क्लोज माननाय amen praise the lord Praise the Lord. we should not ask for God's blessings just to satisfy our craving for physical or personal comfort okay kaito to sandi hनै sङै allow no khlayo नों से ताङै sak tongthogna bagैबो काइतनो सान sak musungri tongna bagैबो तां काइतनो सानबा आरो से मिस्टेक ब्ले काइतो सानदिन हनै सावसंनो काइतो कुनदिनो माना खलाया इभेन जों अकबो साइमानो थांनाय जों सोलोंनायखा साननासो नांलिया आबोथ' सोलोंनायखौसो सानजांना जि करिखानि सायला सोलोंया दसे ओके ओंका आ जागाव जों तामो आसके एडभान्स काइतो आसके सिवो हामबायर मा बायदि सिनथानि अवेलेबल खलायरो ओंका जे काइतो आसके काहाम साइन्याव सिरो आबोस नों निनि सागनि मुसुमानि बागै नों मोन सानसाय तंखा बबद न डाइरेक्ट सिनि पाइसिने प्ले फनासाने मुसुमा जुदा नै जे काइतोर साइन्याव न रनानि सेंखा रoi तंखा हालेलुया praise the lord so a kaito no नों साइन्या माने आ काइतो थानि नों साइन्याव मानै तंतो तिसे आसुमसाके नों साननानि सेंखा तार माने मुंसासो रंग मोटिव्स तंनाय न आरो एदा जेदिनो नों आसके खुशी आसके तंथगो काइतोनो हामबाय मांसरो आमाय साल sok पाइका ओ काइतोना नाकार सिदि नों मा सानपि मा सापिउका आमन माने तमो नों मिस्टेक खालायता ओ काइतो हामबाय उफ नों आसके हामारि खालायतंमोन उफ नों आसक तंथगै तंमानि निनि एक्साइटमेन्ट आसुम साके सालसा निनि बहता मंखरका काइतो नाकार जासिबि तार माने तमो फनासा मिस्टेक खालायका yes or no जेदि नों आसक काइतो हामबाय उफ नोंगानो बेबां रुवानि साइन्याव नोंगानो क्रिस्टियान रहरि कथार खालायका काहाम खालायका माजराकरि खालायका आरो नांमारावनो नों सुफुं खालायमां तंग हामबाय काइतो नि तंमां से आसुम साके स्पेसिफिक काइसे पॉइंट तै ओ काइतो रजा दिनि नों सानना सेंगोखा तार माने तमो मुंसासक ओके निनि मोटिव जुदा मुसुमा जुदा आमबागे आसुम सनि ना भाई सपायो आमबागे न अरो डाइरेक्ट सावतामो okay we should not ask God's blessings kaitoni hamari nang aboni bagai ta sandi boboni bagai nini sak motok tei sak musung tei
ba personal benefits ama hairok ni bagui nung ta sandi personal comfort ni bagui. Okay, ignoring the fact that seeking our own selfish pleasure is allying ourselves with God's enemies. Okay, tabuk sini a musungma sitra abo tam khlai nga sunu kaito ni enemy kaito ni ari se sanamo. Hallelujah. Kaito kahamda kahamya. Kaito khairung nai de khairugya. Kaito hamjang nai de na hamjagya. Kaito nini tam nang sidu sisia. Abo se nini musungma sitra no fulfill khanya bagai nang kaito no sanna ni sengkha. Nang sabne ari ngi tongba. Hallelujah. Okay, aboni bagai no oro kesara phaye haina hai tamo warning ritong pising no kok mane o bible verse ni bising tei santu yang pila si pori phai bebang saiman ma keble as oro ke tamo warning ritong naidi asa close ngi tongmang ari da ngi thanglang no nini musung ma hamya kaisa sopai ma bai abo risk tongo abo no buseng oro mas serngnai tei singno phurungi tongo edebana seng tam nokba belai kethalai tongkhake wal lai maro nugunai adehaya asum sa mas kaise pore 2 bosor pore malai mani ka hamjalai sugui tongo aso tongmang tomo salsa salnei mane asiki close ngi thango olong mala kok salai ngi thang paile wala jakte ro ngi thango so kaito beseng close dengkha angkha da asiki close taw sok paikya o close ari o da porno to ngi thango no ari phasing da salajagi thangno tang hinmale nungbo bele close tengte nin bukuk tei tamdan phatsa gong khori thang nin musungwa phatsa ga tamdan phai sok pai abon darti nungba kaito na dasaka dolong jaka sansai da ri trungno ga abu bai nini amusungma sitrana kaito saimana ja paino kaito jefro saimana sengnai kaito nini phasing ni mokhang norna sengnai nor khamane nang sabne ariu khobjaka kaito ni ariu jefro nang asuk keplai jaga high level sogui mase asum saka bufang bosrong ni klai phaima hayana dino jedri nang kaito ni ari sijagi thangnai edibana abono no orosno one kaito God wants to give us an abundant life so we can pass it on to others kubi kokta mo kang ke krati kaito sno ganang ko khlanya musung jang phalao simia even sungsaro jate sung a ganang baikhe te khoroksani langmao benefit ngi manna tei sung sugui mannya tei ani thani rang kabang ma tongo ang kaito re active ang arang no kaito ni how use khaimang lagi tabo gram de oro automatic jaja se borok abai se business khlaisao borok haite tipan se khoksa puise benefit nayawoi kaito hani bagai bamni use khlai tongo kaito ai khapur jaya ra tongkhana bono te kotor kaito na musing ra tongkhana renai salsa sok pai ne tamya sai ne sa hallelujah praise the lord okay kaito ganang khlanya musung jago sengba already bible verse saimano kaito ni musung ma se dini besana ganang khlanya ni Proverbs chapter 10 verse 22 Prangmong chapter 10 verse 22 kaito ni hamari kun dinu borone bigra kas khlaya tarmanen tamo kaito ganang khlaina musung jago a ganango tamo huni sa a ganang asike ganang nai dukho kre ganang muktoi kre ganang amen kaito ni hamari tam khlai a ganango mukti jatong dukho da tong hallelujah sangsar ganang nai nai di dukho tongo mukti tongo tension tongo problems tongo phiaba nini ani kaito naran manmani ganang le aro dukho bo tonglak aro mukti bo tonglak phiaba musung ma simi thik na nangnai musung ma kisa bejo angkele
manato pogin thangdik ulta kaitoni si tamungi thangnai ari dera kha dino nang hallelujah Abraham kaitor betam hunjagi paimani Abraham tongpro righteous poito gnang phonasa asuk kusogo tisajagi paise boro muni be kaijagi derai tongyuka 13 বছর কক সালিয়া খাইতো 13 বছর থৈথাঙ্গা ব হাইনে হাই ব কাইতর গানাঙ্গি জামা ফিকামু থৈলিয়া কাইতর বথালিয়া কাইতর খাইরো ফিকা হাইঙ্গি সে কাইতনি হামারি ব আইজাंनि यासगै मान ब्ले गा काइतर जलि उइ मोखां फेरमा दिनो नों लाइफान थांगाता तामनसिला द नों मिस्टेक खालायखा काइतर मोखां नरखा हाइफानो काइतर हाइने हाइ फिरक पुरो नों कथां तंगको हाइकेसो द मोथांजांनानि बाहायनाय गोबांजांनो चान्स पानोङानो नों जेदेनो काइतर बाहायगो मोखां नरि पाइजामा दिनो शयतान वासरेबै नन बोथारि पाइखांके तामुनाय फनासा शयतानले आबाहाय बुफुरंनस नासिङै दङ नों काइतर बुफुर दसमा नोंगै किसे मिसे खेगै सुरि थाया लब थाया काइतर नन नासिक थाया आबाहाय जागा बुफुर सगैनो नासिङै दङ गादिनो नों खबजै थांगला hallelujah am bagino rang ganang ngna musung mani abo sayaya rang ganang se deng tangi ngna musung sati gari panya musung ma sayaya phona ojoy sadi musung ma stamo kongro bijika jaga panya musung ma sayaya nin target tam sati बुझगोन अब्ला नों जेसेबां मुसुंनि कुन प्रब्लेम करे निनि मुसुं मा जराते सानदे नि आगेन साजा फियाबा आम मुसुं मावो पारपास तामो मोटिव्स तामो आबो मैटर खायो हालेलुया सदि काइतो कहा गा काइतो सन गनां खलायना मुसुं जागो फियाबा गनांनि पारपास तामना नांनाय टेक खरक्सानि बेनिफिट एंलाय जारंना नांनाय काइतोनि हाव बेनिफिट एंलाय जारंना नांनाय हालेलुया सदि काइतो कहा ओके He blesses us so we can live according to his plan. Kaitor songna tangai ganang khlai bini musungmani lamao songhimi thangteng. Abraham kun dini bigra dang khaba nok ne ongko pur kun chukri phonani. Or jagani o jaga sogiri rek a jagani o jaga sogiri rek sobse a hani ganang bo. Wal ni hini mano azora o. Jena bini mera obab krai ओट अभाव करे कराय अभाव करे रांसाक अभाव करे तांगै पुइलासिदा गनाङा बाहाया ब बेबा बिनि गनाङ न सावनि बागै युज खाय काइतर हानि बागै न काइतर ताम खलाय बनो तेबो गनाङ खलाय रो तेबो याप्रिसेव तेबो युज खलाय काइतर हाव सो आबा हानि बागै काइतर कुनुं जायगा तेबो रो आमा हायनो आमा बाइबल सेक तंगो गनाङ तेबो रो जागनाय बिग्रा जे तंगो पइन्ट सेगिना जागनाय akok khanakan borok sajagi angu ba bigra singga titam shagina hamba nin le je tongmani abo ponjosu nang kaitan how use khanya ringa tangi nin ron bo tai toni tonaw nin ro shagina man sable amage rang khoksa ba klangna muitroman khoksa ni buse khlakya khoroksa 10 khoroksa 5 khoroksa 0 ek joton ek he afar jokor saman no फियाबो खरकसा एक नि बुझ खायका खरकसा टेक बुझ खायका टे खरकसा खलाइलिया माने 0 आमबागै नों कुनज खलाइलिया अंकबा काइतन हाउ यु संलिया मुंसा सामंग यु संलिया तोदिक उल्टा ओ 10 आजिनाइन से याफार जागाबो बुसंके बिनिके आगिनि 1 आजिमानि 10 तेई मानफिका 1 12 आ 1 तंनायसा एक फान तै तंगनि सुवै आबो पॉइंट सेगै नाजागै आरो सयके बके 0 से सो जे दिनो निनि तंगनि सम्पत्ति काइतनि हाउ यु संगिया निनि जे तंगनि बुफरजा निना ना अंखरथा नों साइन मानसराब्ला नों युज खायना सेंदि डबल पर्सन का काइतन ना ब्लेस खायथानाय प्रेज द लॉर्ड आबुनि बागै तामसा God wants to give us abundant life काइतो सुनो गनां लाइफ नरना मुसुंजागो तै तामसा He blesses us so we can live according to his plan. Kaito tangi hamari khlai kake जों bo musungwan alama tongtheng aro ni kisisa pano yapri barai bo musungya jagata sogitheng.
aboni bagasi bo sengno hamari khlayu ganang khlayu phiaba nini a ganang je tongmano kemajana musung ke bo musung ya jago kisa yapri ridi okay ban kwakti kwagui ni no kori thangpainai kok bujiganamle we can experience the freedom God offers by drawing close to God and asking for his guidance and help. Amen. Haike nang o je freedom je hanmani freedom businable phiok jak hanmani a life ne enjoy khlai manai. Kengma jorao tongphano ya phao tongphano freedom life ne enjoy khaimeya. Hanbla na aje borok tange a ekta kan suiba tonkaba. Bo benga phanda ke supan makamle tar mane tam jora jora hamari man yagulo phano sing a rugo to sujang mai sujagi tong freedom kurita khajak ake nang onkor ke se kaito bless khainai nang haini hai hamari mani pai tabuk tamni sanai nin thani o busli kolsa tongo okay busli kolsa no nogo ton mani bai tam benefit tongba aw haw kai rkele bu phang khamu tei bu kabang batai hai khamu busli jawab sangla khamu tabuk muito khlainai di nang thaisingo tam go sikha nang saisingo kaito nang tam musung jaga life hanai kaitor bai sajaka tarmane tamba kaitor musung mawo nang saimanka nang tam khlaina nangnai abo saimanka tabuk sadi abo ke boro sujagi tongnai rugoto busugoda nake baba hawda klainai haw klai bon tamba kaito ni kingdom mane ha a haw tomon nang tabu yosungke ni naron hoite nung to busle kaisa tabuk a busle taw house klai khangka ba tor sinai bothai thai sinai te busling sinai te air sinai abo uncountable blessings lekha baya hamari abo nini bon tokse hallelujah praise the lord phiaba nang asek gosi paikya saimani paikya abo se rogo to bujogo sujagi tongkele dinin ganan borong nasiki paikya ni Ito na paikya ni sadu tare hallelujah okay sengjato no mukum lainai sari kaito na hambai lai bengkap lai kogni bagai